Ki Pulit ke Anti-Narcotics Task Force ANTF ke East Khasi Hills District, haka sauterik naitung kilayok ban kemno yang ringwot ki nongkhaii drugs nakathan Mawlai Mawyong, bat yok ban kurup no ya shibun ba drok heroin lembat kepisa. Superintendent of Police ke East Khasi Hills uba Sylvester nong tenger, pentip bakini ki nyongut ki nongkhaii drugs ki bala Shah kemno, kidai ki beratip kerteng kum usan borlang kongwir laifu arsnem na Mawlai Mawyong, Bringson kar umlong laipsan snem na Mawlai Mautawar, kit borlang nongsik arpkundai snem na Mawlai Umrenja, return dekar saupo snem na Mawlai Nongmali Block 3, wan lambok lingdo arpsan snem bana Maupat, bat Richard Marbanyang arpsal snem rta ubana niu nongston. Na kideki nyongun, ki Pulit ANTF kilayok ban kurup ya santli kisong bala tep ya drok heroin ubadan ke jingkia ka bahadu, nriu pusau poin iwe gram, nalor nyotali ki mobile phone bat kapisa ka bahadu Syllad arpo kendai hajar tingka. Kumjuru ki Pulit kilayok ban kurup no ya kawe kekali Maruti car 800, kabadon ya registration number ML05E8363, bat kawe ka tuk-tuk Yamaha R15, kabadon ya registration number ML05AC9261.